ඉස්තේ මෙම්බර් ඔලොන්ඩුගේ කොන් ඔඩියෝ එක නෝනි වීඩියෝ එක ගොතෝ වෙනි බජට් උගේ තෙරිය එෆෑසා වද්දාන වාහක මේ අලොන්ඩ හියෝනේ ඒ කුඩකෝ රිවිව් කොල්ලව රංගලෝ එහෙන නෝ ජුම්ලා රාජ්‍යයේ ඉක්සාදුගේ තෙරිය මේ GDP ya contribute kurma fula dairag mikam ferhijjekam wanya hisab takun dakkaye rajyega mi commercial geography ge advantage forime negijjekam wanya miha bodu volume me rajyega vyafariyak gotugo ufeddi danakan emana galgonde wahaka dakka fioti den siyasi sabab taka hore eki gotan eki faharu eki tv channel takum wes eba report ta geneste den algondan ei masade vesnu ei ekama battawa shawgwerikan ingeto irad koravi algon kurin demme register number amin faisal da jawab arwamun denna wihen ama nawarste khaddiye deegga tourism fishing airus mikada wahataken hore adi masdoni faru engineer suri mikada wahat izzetter memberun mdp ge hassako wara faadu vidalu wimen to algon men A380 ge matinda boaten hulude runway jessidu hois tinu jessene dikamen nuane ती जैसे वरवर बोडू बोट के हम इस विदालु ही में तो देहा सहारा MDP के मेंबरों विदालु ही में तो MDP के मेंबरों विदालु ही में तो फ्लोटिंग हॉस्पिटल देंगे बगैर में कब है तो फ्लोटिंग हॉस्पिटल देहा सहारा इज्जत मेंबरों आडू माडू कोल्ल व्यागन तिब्बे हुए थे